ولی بینران افغانستان نیزی نیف چرخیه نیف صدای افغانستان گوم آخوینه جاران دمایی که سوویت بو چندین سالان دست بسر افغانستان گرتی شرکه هلیه دجوار چه بو گروپین تونتراوین اسلامین رادیکال لور چه بونه هرچه کسی که حزد شاری دکه بتایبتی جه حزد نوا وان گروپان دکه قصد افغانستان دکر لور راه نام پیتا تینان حرکه قاعده لور هاتا به حواندن اسامه بن لادن لور بوتدید 11 سپتامبر ویده میجی سردمه که سوویت انجاران امریکا جی تغذیه و پشتوانیا وان گروپین تونتراو که لیوی گاوی بو سری ویجی بونا بالا فرمو تفگیرات طالبان نها چه دکه قالوا ويراش افغانستان بقيت وحد جاره كدن ام ببینیم تفجير طالبان تماثيلا بهر فينا جنان اللي سر جادي اللي برشوين خلقي برباران بك سري خلقي ببارينا حني روشا كتصعيد ويدا بريد رزو طبعا هر كسك حمايه بو في كدك كاتو سعد الله شروع بكاري سياسي نها لواشنطن قال ما قاي كاتو تو شي تعقيب دكي مدقا امريكي جي برفرهي روشا افغانستان تعقيب دكي روشا افغانستان دي استكي قالكي مترسي دار دايه چه نمایه تفجیر طالبان رادیکال تونتراو افغانستان کنترل بکه حکم قبسر بسپینه دست و سر خلکی ببره امریکا جه هلویسه که کنکریتینین 3000 سرباسی روشاند نجبوکو او امریکین مای جی در باز بکه گلو تو پاشا روژا ویولاتی ده چارچوبه وان گوهرتن دراماتیکی ده چاد بینی سپیده باش که کار بوده و همی بینرد کردستان 24 اوه او روژهات که ما هر جاران مدگود امریکا مصلحتا خو تسحكتي إشباريكو مصلحتها هر دولتك هر يعني كسك أزي بتبتشك بيجم يعني هر حمي كس حتانو ك جبيرناكن كل فيتنامي شو أمريكا خو كيشا أو خلق فيتنامي شو كتدست دجمني دا ووكيد بيجن مذبحة هاتا كرني توي وقتي دا أواجل ديروكا أمريكا هاتا نفيساندن وجبيرا منشتن يعني صالة حفتي وبينجي بشتا خودا كردا وصالة نوطة أفا مسألة نكو ماريا عن بايدن عن ترامب ومديد وقت ترامب يجي دا شوا خو كيشاد فيا خو بكشتش سوريا كاكا كار ملت أمريكا حقيقة أفا مشكلة يعني وكيم بيجين عراق أفغانستان وان دولة تهتين آقهن تناگهن کو اف ملت امریکا بو نخمه وقتت ایتن بینت ماندید بتن اش جهكي دا بچين پاش و طالبان وقتا قوتي بزوت ناقوي افغانستان حكمت كير حتى كو سال 2001 او بريارة هتا يعني كو هتا كرنه نيويورك امریکا جارک دی چو همی لشکر خوب رب صدانه هزار میلیارات تریلیون صرف کرد افغانستان بله دمایی که سحکره پشتی 20 ساله کو چه چارل وی ملتی نائت کرنه یعنی حکومتک دینات او حکومت وکیل چک دای همی کره اویدی وکیل بجه لشکرکی نظامی بانا درست کرد بله گندلیت و حکومت افغانستان و نشیا چه چاره لب که دمایی که چون قلبه بزودنوه طالبان وکیل بجن اتفاقیه کرن و خو کشا افریقا بو بایدنی نخمه بایدن افریقا چو بله كاكادو طبعا هم سر توزيع جغرافيا ديموغرافيا افغانستان بسكنين برشاكي جرين كيه او شارنها چه بيت بارا بتريل باشور افغانستان طبعا او هزين باشور افغانستان تفجير طالبان و ارتشا يا افغانستان شاري هفدونا كان اما بو شولد كان ليه نها بحساندتي تكرن كو جنرال عبد الرشيد دوستومي اوزبكي و ايكيدي عطا محمد نور او جي سروكي كمال اسلامي افغانستان تاجيكيه لباكور افغانستان تحالفات سربازي چه بكن حتى حكومت بيجا ام دي تويا انتفاضه شعبي چه بن چك بو سر خلقي بيتا دابش كرن كاتا تونا بنيجك اوجي بوي كفنا شوبيا دابش بونا جغرافيا افغانستان سر انتماء ناوچه گريه ين مذهب گريه ين نظام دنگو رنگين جدا بدگره نه مساله او كو هزك نظامي هبيان نخير كاكر ازد بينم يعني طالبان افريقيا جهشت قندهار وكيد بيجن يعني
جهكي زور جرينجا وكيد بيجي فروخانه ليا وباجركك وملتي افغانستان سروي باجري سروي منطقه جيا چونكو زراعة الوريا وكيد بيجن جهكي جلك جرينجت جغرافيا افغانستان دا جبيرا مجينة افروكا افغان طالبان كنترولا سنور ايران كت طاجكستان كتنو باكستان كتنو يعني اوزبكستان افحمي وچينه هر پنج سنور وكيد بيجن كنترول كر ابتي گهشتنه كدنا بين امريكا وطالبان دا بل مخابن ابروكا بهزاران هولاتي طالبان كو بينا وكيد بيجن آورا الدورو برت كابول جهنين بنفت كان ما في مروفا كاف دولة تاني كان نا اوروبا كان نيتو مدفتن ازوي بيجن بو ملتي ما ببتا درسك افت ولاتتها مهر جارد قود و دبارت كر پشتا خو گرم نکن اگر هاتو گهشت حدا که افولاتا ده بجنه تاب قلب سانه کرم که افتو و افهین بخو چاره که ببینن و ده پشتا خو دنه از ترسامن اوه دماهی که جو العراق جي بکن عراق جي وكي افغانستان لبتن بو امريكا مهمترين تشت اوه قال طالباني كو تگهشتنه که هيد قلوانا او تگهشتنه ده بو فايده امريكا بتن كو ببتا وكيد بيجن اصلا قد ريكا چينه دا اوه مهم بو امريكا وكي دي خلق افغانستان او هولاتيه همي بين ضرر بوانانا و او حكمتا گندل كو اوه 20 سال مليارات الدولار بوانا چون و هاريكاري و پك نهاتن و نشون تگهشتنه که الگل طلبان بکن افروکا مدی طلبان وكي آگری چوا پیشه که و بچتنو سه پشکت افغانستان همی کنترول کرن مخابن ترسا و يعني دنیای او کجارک دی ام ببینی جن نشن در کون کچ نشن به اوی دی در کون ترکتون دیار بن كاكاتو طبعا برسكي جرينجا ام دي بيشو بيني روشا عراقي جي كنكي نكنكي جلك دي شبهه في نوصا طبعا كلام بسيارة كبتني دي سر افغانستان كان شون دا روشا مقارنة كان جلجا عراقي ليبدي الناتج طبعا تفجير طالبان تفجير كافغانستانيه يعني ابخوش دي بيجي افكارين خو بو ولاتين دي درباسنا كم لي جروبين تندراهم يا لخو دغرا وكو اسامه بن لادن بيراتاتي دي ناتا فعلا تفجير طالبان دي خو بغوره لغور بيفرين سردمي تعامل بك جلو هنكي ريفورمان دي بكت بنمونه دستين مروفا سر مروفانا براجنا بربرانا كل برشافي خلكي من باوريه هي كاكار مباوره كو امريكا تيجاشتن الجل طالبان كري برهند يعني كو بو امريكا ابرو نخمه هندي اخفن اسعك برسي مثلا بنتاغوني قوتا بيجي بنتاغوني ابرو هندي الجل تاخفتن تقوتني وكي فيتنامي ولا كردي طالبان هر وكو تشتك شنبي يعني زور وكيل بالسناتورا كونغرسمانا قلهي كرن البايدني بله اوه سياسة امريكاش اوروبي و دهو صابتن از بجم تگاشتنه که الگل طلبان هين و من دوباره جكري اف تگاشتنه بارناكم ده بتا يعني تگاشتنه الگل امريكا ده ادامه كتن و ده بتا وكي جاوه که بو امريكا دجي چينه اتوي ولاتي دا وكي دي بو امريكا وكي ما قوتي سركي بوي تشتي كو بخام ومهم افيا كو مصالح خو بله كاكا طبعا تو نظام امريكا دمك تشافي لروشالات اسيا والافنجر مسير عاود قال اوروبا بله لام دي بحث عراق كاين امريكا بريار ده كل عراق يجي بكش عراق يجي كباب نيزي 20 سالانه امريكا العراق ده لفيولاتي هشتا بيجمان بيك هاتك يا مذهبي يا طائفي هول ده مو بيك هاتن تحطيم بك جناب ببا قبولنا كبيشويك حتى بيقا فيلور فراغ امني هيا لافتنا جاشتن هيا بيقمان اصايشا جباكيا برتوازايا يعني قالك برزقليكن سركي هنا فرا جروبين شك داري هنا فرا كيخا هيا فرا نظام حتى داويه
تروش عراق چاد بینی گلو که امریکا لعراق بکه چه دید نتا دیوکی 2014 لی چا 2011 عراق بکه چند ده چک داره که داعش هاتن به 10,000 جيش عراقي جركت خابتن ورافين لموصل بنمونه. بله کار سحکه یعنی تو هکر سحکه 2011 امریکا ساعتا که دا تفاهم کرد گل مالکی و خوکیشا اوباما هنگه امریکا تعجب انا کما کر صبح امریکا بجت از خوکیشا مش عراقه و تفاهم که بکت الگل ایرانه و ناو بین خو ایرانه دا بجتن کردستان ده پشگیری لید کرنه والسناجي والشيعاجي ده تفاهم الجل إيراني كتن يعني منافتا مشكلة الكيبة كار مشكلة أري آية أف سياسيتها بتحكم العراق كان حتى نوكا بخو درسك ورقرتن چه درس بخو نورقرتن هر دماهي هولاتية ضرر الدد هولاتية دي اف ايشانه يعني اف ملت تنه براستی ماندی بین چل افغانستان بید چل عراق بید ورا عراقی اف دی بجین افغانستان دولتك پترول نینا اوی دینینا زراعت نینا بل سحكي ابرو عراقي يلسر بترول جيتن كاربانينا دي سر بترول جيتن وكيد بيجن تندرستينينا باشا حتى كنجي بالصالة امريكا ورا داعش دريخه امريكا ورا ما مشكله هي امريكا ورا ايران هاتت دا يعني براستي ملت امريكا جي زور ماندي بي بفان شرا واكر هات يعني بو هند كزبار نو كسح كمسألة افغانستاني يعني زور الاعلام وميديا امريكي ده هند قالك اهتمام بينادن شانت روجا كو دي حمي اتاويدي كرنه الترسم يعني ترسمن او كل عراقي دي بتا چند پشکک و دي اويدي بتن پارچه بتن و دي پتر ضرر يبدتن تنها شيعنا وسننا بله كاكاتو طبعا عمار الحكيم تنياسي عمار الحكيم بله كش كسات كن جارين شعاع ابرو دبيجه دباكو العراقي بروسيس سياسي العراقي بالتمامي لبريك بتالو شاندن او كسن حتى بيجا بقياده عراقي وجاده عراقي دي كان او كسن كو بري 20 سال تواجدان هبو 20 سال جيله كدينا پرورده بو باش بانت گشتيه ب$100 مليار هاتنا پدردان حتى بيجا في العراقي كهربنينا يعني نزيكي نيفا خلق عراقي لجره لها جاريه دانا خدمت گزاريتوان صفرم تايبتينا لباشور ونافراس عراقي بحقيقتك حاجه نجريه شبلي او فلتان امنيه ما ترسي دارج بلي فيغا او جروبين تشك دارين بي ديسبلين و بي برانسيب همو تشكين باش دستوان دانا بهفدو دبلوماتي كودو بد باقينن كاوت دبي چارچوبه دا تروش عراقي چاد بيني گلو امريكا اگر هبه یا نبه دي چليهت براستی وکی مگوتی تکا کار اوه وکی بیجن جارا دماهی که با عراق و اف سیاسیت ها زانه چه عمار حکیم بید چه صدر بید چه مالکی بتن کازمی بتن اوید سنا بید حمید زانن اوه فرصت دماهی که بوانا هکر هاد و اوانا الوی هل بجاردنه دا و هکر مان نفس وان مروفا و چه گوارتن و السر عرده يعني نبقى خفتن بس ملت عراق هشتي الصدي أبروكا يتبشتتا أس بجدارية في هالبجاردنة دا ناكم أو حسد كان أبد سياسي كوكي تاقوتي أو نكخو هر وكي بري بريوچن أمده وكي بيجن أف وزارة بو منه أف سروكاتي بو منه أف هيئة بو منه ملت تحمل ناك الدمائي كيجي امريكا دستخوش و بكيشتن هندت بند بيت في ملتي داچن بله مخابن ابتا هزري ناكن نزانن سياسة بله كاكا تام دي بحث رو شهر ما كردستان كينو او جباكا نبلولتيجي بس بشتاخو بگرن ايران بس بشتاخو بگرن طبعا ل 2014 بالتحديد دما چکدارن داعش هاتین وکو آگری ویرا چونه گو ویگاوی تفگرا طالبان چند ده چکداره که نان موصل گرتی پیتری 30,000 ارتش عراقی به همو اتحاد خواه چکی خواه تسلیم کری و تریر به جامعه بریس و خاصی روین خواه نجات دای
ويدمي موصل هاتا جرتن فيرا تشنشنا ما بو بغداد اقتحام كد تهديدك الجديد سر هوليري هبو لامريكا بالتحديد سر دمي اوباما هاتا سرخطي بالا فرينوان هاتن توازنا هزي دبرجواني هزا پیشمرگین کردستان ده هاتا گوارتن حتی ویگا بيجي پشتوانی هزا پیشمرگین کردستان دي كانوا كهف بشكل خوي اساسي للشر ديجي تيرور دبينن كواتا ده عراق ويگا ودا هكر ام بحث او نافاراستو باشور عراقي و تايبن منديا هرما كردستان يجيب كين امريكا دي بوما چكه وجاره وگلو لا زور جوازه كاك هكار يعني هرما كردستان وكي مگوتي شكر بو خدين وكا پیشمرگه دجي تيروري هاي چاكي هاي وكي بيجن دو بنكت امريكية الويريا بل سرراي هنده فيت ام باورياخو راستي نكين چب امريكا بيت چب ايران بيت چب كتلة البغداد بيتن هي فيا من اوا يعني كو هرما كردستان جارك دي نبت وكيد بيجن ضحية فان سياسة فانت فاشل افت البغداد وطبيعي امزانين از بخول هوليري بمقت داعش هاتي وشوانيزيكي هفليري بي سبب او بي اگر او بي كاكاكار اگر هولاتية امريكي نافا خاكا كردستان دا نبانا باور بك داعش دائتن خلنيزيكي وكيد بيجن دائتن وهوليري داگير كتن بس او بي باشياوك وقلق هولاتية امريكي وی وقتی دا اتناف هوليري دابين وكيد بيجن بروسكك بو اوباما اللي دان وقوتك وافحالات يتمعم نشين خلاص بكين وطبيعي كردجي يعني جوازنش وكيد بيجن بشمرقة رابي اوباما او قراره دا وكو جارك دي وكيد بيجن فروكيت خو إنادن سر داعش او براوستان دن السنوركي الفيري جارك دي يعني مدفيت از بيجم هريما كردستاني فيت دي بلانت بغداد ما بغداد نشتن جارك دي استقرار وامنيته وابيدية درز بكت الناف هريمي دا حتى اف شركات امريكي بين يد بياني بين توي وقتي دا او جدي بتا بشگيريك بو هريما كردستاني کو صبح کا خودی نکت بله کای کاتو طبعا علوستن ولاتن دنجه بويا فرنسا ولان سركمار بري فرنسا بين الهوارما ده دوكيمنت كده ده بيجا بكردستان 24 کو سروج بارزاني ويدمي كوراجگله که خراب تلفونوي كريا او بجدي هاد نصر خطه حلوست ولات حتى المانيا جهبويه تزاني دبي چارچوبي دا كواتا اگر ام حكومتا گوتي راشو دست خوي كردي افتا به يعني تبيا فعلا مرو پشت خواب خو گربده امريكا هندك نمونه دانه برچا هر کس تبيا بزان به اگر ام بحث علوست ولات اندم كان بحث علوست جباكا ولا كارين بدولتي بكان جفات او لكاريان بدولتي بالتحديد بحثنا توين هفجرتي بكين سكرتيري جشتينا توين هفجرتي دبيجا افغانستان كاراسات ببن وجرائم حرب دروس كرين كواتا حلويست وان مؤسساتا چيه هكر هر ولاتا كزيل هر كيف وقتيتو بدچه كاكا كار مقوتة اف ولاتي تاني تنهات سحكنا كو چه فايده وان هيا چه مصلحة وان هيا هكر بفين هكر وكو بيروتا بيت كاك هكار نزاتو قلمت بي آنا چو باش گوهي مشتايا دنگت ايتو چتن كاك هكار دنگمتت قالك باش بله تسحكي وقتي صدام وقتي حكمي دا تدید کو چند او جرائم کرن انفال و کیمیاوی دیجی کردا کار اینات اف ولات تنه حمی قربین نتاخفتن جاوید خود گرتن بله وکی مصلحت آن هاتی و ویان بچنت عراق دا اوان ولاتا حمیا اف اویدیا نمونه اینادن و کار اینان دیجی صدامی کو بکنه اگر بینت خاک عراق دا جبر هنده و چجارا پشتاخو مروف ندد وان ولاتا اف ولاتا تنها بچاوه که تسحكنا ولات دي كو شولي وان القلتا تو يعني قلهي او بوان نتشن يعني نكتا او امريكا يعني كو چدنگانا كت افروكا اف سياسة تانية افت البغداد وان گندليات كن وان اويديات كن امريكا دي بوانا هيلتن قد من باورين امريكا بوان بهلتن
بله او چه ناگن هیویا من اوه کار هگر هاد و جارا بیت که اف هل بجاردنه تا هل بجاردنه مانو نمانیه با عراقی براستی هگر هاد و کرد جارك دي نظن قلكي هو بيمانياخو جريدن وحكمتك بقوة تشكيل نكن باورا امجد بينا زحيا كو ديا دهاتي بيتن بسري بله عراق بله دا کا تو سرنجاتا بجامن گشت دمه باورا مگل کی مایا وافجارا كو كرد بزانن شوا القلب بله بیویا سرنجاتا گشت به تو باش روش تحلیل کی تو لامریکا جی اگداری سیاست امریکا تایبتی العراق و لدبره گله کی سپاس برس کا تو سعد الله شروع وکار سیاسی لامریکا نهادرنگی واره نوسا عبارت باش لجماع الاندسبه کا کاتو سرچاوا که کارز بوتا بو بینرد کردستان 24 زور سپاس